not a big deal, Alan. Ariko zigusetsa. It's not a big deal kuri nyine. But kuri nge something different. Kandi ukakara ubwambere ukoze ibintu nk'ibi. Alan, kugutumira, it's not a big deal. Nawe bikabya. Tumaze imyaka 8 nta munsi muri ampamagara nko kwamagaye umuskete. Udashyizeho inshuro naguhamagaye ngo dusohokane. Ariko komeza kubyanga. Uyu munsi wabaye ikikwamagaye. Actually, naguhamagaye hari ikintu nshaka kubaza kandi ntumbeshye kuko numbeshye ndabimenya. Icyo kintu ko gishobora kwagikazira. Ariko it's okay. Baza nta kibazo. Okay. Mbere na mbere mfata gute? Yeah, tell me. Kwari kimajije ikibazo Kate. Because I want to know. And Alan, you have to be honest here. So icyo kibazo atangiye kukibaza ke. Kuko you know how I feel about you. Rero, I'm not the right person to ask that question. Yeah, that's true. But if you answer me honestly, I'll let you take me on a date. But if you tell me the truth. Naguma kubeshya Kate. Naramukumbwije ukuri. Nanjye ndakubwiza ukuri. Uzemera gusohokane just njye nawe gusa. Yego. Am I crazy? Kubera iki Kate? Nawe ubona ndi umusazi kubera ko maze imyaka 2 yose nkundana n'umuntu nkaba naramubona ku maso ari ku mafoto gusa. Oh. Burya ubona ari ubusazi? No, I'm not saying. You want me to be honest? Yeah, if you want a date with me. Njyewe ntabwo byambaho. Ntabwo nabona imyaka 2 nkundana n'umuntu naramubona. Actually niwe wambere nabyumvanye. But uwo ni ngiye wivuga. Nawe ufite amahitamo yawe. Wewe biramutse bitakubangamiye umva nta kibazo namaze kwita ku bandi bantu. Sasha umeze neza. Wowe ubona ameze neza.
I don't know. Ndabona atari neza ndebeye hano. Akira amafaranga yawe. Kandi nukuri warakoze barukundo kumba narakubonye. No, keep it. Njye nta kibazo mfite nabo nabanyakeneye. Mwanashyira wikigira iniga. Twese turabizi ko yakeneye. Kandi ikindi ntago wayamaye warayangurije. Okay. Gusa njye ntabwo nanyakeneye nukuri. Ngaho yansubiza. Elise ejo urashaka? Yansubiza ndayashaka. Cyangwa reka nzayaguhe ejo. Nabyo nari. Nta kibazo wowe nuramuka yakeneye ejo uzambwire nzahita nyagusubiza. Nonese ko utayamaye nona. Ako nta kibazo yagumana ndabizi nawe ko yakeneye. Njye nta kibazo mfite humura. Ese ejo hari habaye iki Sasha? Kuko ubusanzwe ntabwo gipfa kukuza umuntu amafaranga gutyo gusa atari ikibazo gikomeye. Wishaka kubimenya morga. Byarabaye. Kandi mwashimwe ushobora kuba byarangiye. Nyine hari habaye iki? Boss, nababaza se niba nabasuzuguye. Ngere mu kuvugisha cyane nde? Mwebwe ndi kuvugisha. Ahubwo se mumeze mute? Bite byahubwo. Hari ikintu cyanjye watoraguye urimo gukora amasuku naba nataye. Boss, njye ntabwo nkora amasuku hano ariko. Niba udakora amasuku hano nukora iki? Boss, cyangwa ibyo tubyibare ahubwo ninje kukubaza. Upanga iki n'uriya mwana mwiza kuriya wana? Gize Imana uhora n'umuntu umeze nkanjye. Naho ubundi reka nkureka akagabo. Abantu nkamwe abakobwa nk'abariya mubona ku mateleviziyo gusa. Niba wowe unayifite. Nawe ushaka gukundana nanjye? Yego. Kandi cyane. Rimwe na rimwe nibaza ikintu Amahoro ariko nkatambishyira kuba nta mafaranga ngira. Iyo bimbwiye se nkusubiza ngo iki? Ko ntabwo uriho gukundwa. Ako nyine ngiye mpita mbifata nkarenge kugira ngo nkureke. Kandi Sasha, uramutse wemeye ntabwo wazabyicuza. Ukuri nazakwitaho kurusha undi muntu uwo ari we wese. Because I love you, man. I love you a lot. Ushaka kumenya impamvu nakwatse ari amafaranga? Morgan, uko ntabwo uko nabona ko nkunda. Ako I'm sorry, ntabwo natuma nkundana nawe. Ese kubera iki? Kubera iki? Nta nubwo wigeze unabigerageza byibuza ngo urebe ko byanga. Because I know Sasha and she's not a good girl. Ejo nibwo nashakaga amafaranga na miliyoni. Nawe nibwo wamayariye. Ejo bundi nibwo nakira message y'umuntu ntazi. Ariko nsa amafaranga na miliyoni yose. Arambwira ngo nintamuheza arashyira amafoto yanjye hanze. Ahita anyohereza amafoto yanjye nambaye ubusa. Arangije arambwira ngo nintamuheze amafaranga amafoto yanjye arashyira hanze. Murago umukobwa nushaka gukundana nawe. Noneho ikirenzeho ntago umuntu ndishobo niba naranahuye nawe. Kuko utambesha urumva umuntu ushaka gukundana nawe.
Just like that. Habaye iki se noneho? Nshaka iki Olga? Do you want some? Noneho se habaye iki? Habaye iki? Muganaga ari ubwa mbere ngo aya mafaranga. Kubera iki yangaye none uyagaruye? Kandi tubaze neza iyo maze kuguha ntabwo yaba angana gutya. Ntabwo nshaka guterana n'aya magambo. Kubera iki ushaka ko ngaragara nabi mugabo? Sinzi impamvu utari kubona ko ndi gukora uko nshoboye kose kugira ngo ntaza guterana n'aya magambo. Nanjye nakubajije kubera iki ushaka ko ngaragara nabi. Ntose mba nakugize nte. Utuma mfuhira inshuti yanjye kandi ntabwo ari byo. Muranibaza impamvu ukunda Sasha nkayibura kandi njye ntacyo mba ntakoze nkunda ariko byose bikaba byuzuye. Why? Who do you go to when you need money? It's me. Who do you go to when you need someone to talk to? It's me. Morgan, I love you. What else do you want me to do? Amakuru. Nkubajije ngo makuru. Okay. I'm sorry niba ndebye nabi gusa. Usa nk'umuntu ukeneye ubufasha cyangwa ndibeshye? It's okay. Hey, it's okay. Everything's gonna be fine. Basi kiruze kubona icyo urya. I don't know why I'm doing this, gusa ma telefone yawe. Humura nta kintu nyitwara, ntago ndi umujura. Oh my god, you don't have a phone. Akira, uzahamagara iyi nimero. Uzahamagara. I just want to hear your story. What's wrong with me? Maybe he doesn't even know English. Ndashaka kumva inkuru yawe. Nubwo ngiye ntagufasha ariko abandi bagufasha. Sibyo? Isundi witwa nde? Okay, call me. Nakuzampamagare.
God. I want to. But can you go to my room? Let's go to my room. Yeah. Wait. What? Icara neza muganira dukunda. Ntiwanze kumugara amazina yanjye yombi. Just sit muga hari ikintu nshaka kubwira. Habaye iki? Habaye iki? This is not me, Moga. What the heck? I can't believe I was going for it. What is wrong with me? What? I thought you wanted it. Yes, I do want it, but this is not me. You know that too. Vugisha ukuri ko iyo bino biba utari gusigara wibaza ikibaye ukagucanga. Dore n'ibingibi rero nkubwira byawe buri gihe byo kwigira umwana mwiza. Iyo bibase wari kubiki. Ntabwo nkunda. Moga, I'm aware that I love you, but you're in love with someone else. Rero kandi nawe urabizi ko bino bitaba tutari official. Ubwo ntabwo nkunda Olga. Wese urankunda? Exactly, that's what I thought. Ntabwo uri kumva ukuntu utunyemera. I'm sorry. Ahubwo ngiye hari ahantu nari ngiye kujya. Sinzi nimba usigara hano cyangwa uzaza tukajyana. Amazi ushaka? Sasha. Okay. Ngiye kugenda rero urambwira icyo ushaka. Ndaba ndi hano. Okay. Thank you. Mana, nyinzo inshuti nziza nicyo nakubwira. Imyaka yose tumaze n'ubwa mbere numvise ijambo thank you risohoka mu kanwa kawe. Oh my God. Are you sure you're okay? Cyangwa wamuhamagara umuganga? Uraza kuziba se? Cyangwa urashaka kugira ngo nicuze impamvu mbikubwiye? Ngiye kubyicuza ntacyo bintwaye. Nyine ntugire ngo ushinabanye inshuro zose Tate yaguhamagaye ukanga kumwita tutarangiza biriya bibazo twari turimo. Yeah. Watumye nyine ngiye gushaka impamvu nanga kandi ntazaho nduzi kuri. Ndabizi. Kandi nyine uri igisobanuro cy'ubucuti. Kandi nabibonye ko ikintu cyose ushyizeho umutima ukigumaho. Kimwe no kuri Tate. Ndabizi ko umutima wawe ari uriho. And which is good. Gusa. Sasha, I'll be fine. I trust my man. And arabizi ko abantu benshi bambabaje. We ntago yambabaza. Kandi arankunda cyane Sasha. So, don't worry. I'll be okay. Ese nukuye cyane ngiye ibintu biba bihangayikishije ngiye nyine. Nuko ntabwo nshaka ko Tate amera nk'abandi bose mwarahuye. Just muhure basi ndiko natuza.
Hey. Hi. I'm sorry, baby. I really am. Ntabwo bisigwa nagize ngo wagize ubwoba. Are you okay? Yeah, I'm fine now. What happened? Kuna guhamagara inshuro nyinshi zose utari kumfata. Kandi ke turabizi ko utari kumfata mba nahangayitse. Baby, I'm sorry. No. Stop saying that you're sorry and tell me what happened. Baby, listen. Impamvu nakwitabaga hari ibintu nari ndi gukemura njye na Sasha na Olga. Kandi ntabwo nari mfite uburyo bwo kubikubwira. Nta kintu kindi kibi nari ndimo. Ashobora se ko ibintu byo gusa cyangwa ahubwo you was another man mwari muri kumwe. Baby, bambwiye ko numvise nabi. Ni njyewe mbwiye ngo nari ndi. There's no way you would say that. Namuje amasanga yamwe ko mukanya ugiye kubihakana. Oh my God. This is not true. Baby, are you... Uri gutekereza ko impamvu ntakwitabye ni nagiye guhura n'abagabo? Are you for real right now? Nanjye ariko ntarimo kunsubiza. Nakubajije nta mujima mwana kumwe mukanya. Ni Alan. He's our friend. Ubona muje muri kunshinja? Baby, nubwa mbere mukubwiye? Urasa niwe Alan ujye uvuga. Yes, it's him I was with mukanya. Hari ibintu nagiye kumubaza. Baby, mbona ntuzongeye kuntekezaho ikintu nk'icyo ngicyo. I don't cheat. All I do is be faithful to you. Because I'm happy where I am. I don't need another man. I'm sorry baby. Nari nsaze maybe no kubera umujinya nari ngize ubwo kukuburisha. It's okay. Nanjye mbabare kutakwitaba. Ntabwo nari ndi gutekereza neza. Who are you? Ndakubajije who are you urinde? Ahubwo wowe urinde mu nzu ya boyfriend wanjye. Inzu ya boyfriend wawe? Subira mu nzu yandi. Kanze nkwereke nyiri hano washyano. Oya, ndeka. Wait. Yes, no. Ndeka nereke rino shyano nyiri inzu hano. Just wait. Ubanze nyuma. Are you serious? You brought a hoe into my house. Who are you? Genda turaza kuvugana. Igenda se ntambaye? Genda nambara ibyambara uvanga bye. Sohoka nawe mujyane. Nakubwiye ngo sohoka nawe mujyane ntabwo ushaka kureba. Indira genda ashitse bakemaze nambaye neza. Ariko wakubona ugenda yagira ngo uri umugabo. Mugane, hashize iminota 20 gusa mvuye aha ngaha. None nje nsanga hano umukobwa hano. Tekora mbonye impamvu ushaka kubana na Sasha. Mwese muri bamwe. Niba numvishe neza uravuze ngo Sasha inshuti yawe magara mwiganye mu maranye imyaka ntabara ari nindaya. Nkahita nibaza ese Sasha nawe arabizi ko inshuti ye Olga mise kigoroye ari uko amufata. Kandi ubugenda mu muhanda wumva uri umuntu w'umugabo. Muga nta n'iminota 20 yarishize ngusize hano. Ndangije ngusangana n'umukobwa. Sugura umuntu nyamba kikoko. Cyakoza mwabana mwe muri abasazi n'ukuri.
warangiza ugatinyuka ukabwira ko ari agakobwa ngo iyi nzu ni iyawe? You wish. ko wagira ngo se wibagije ko wari umaze kunsiga ameze. Uko nagusiga kose umeze mugana, I'm not your wife. Injira Luna. Ndagusabye wa mukobwa nsohokera mu nzu udatuma ndwana nawe. Nshaka ko tuzavuga. Uyu yitwa Luna, ni cousin wanjye. Ari niyo mpamvu ujya utekereza ko byabaye. Nta byabaye. Ngo iki? Nta cyabaye hano. Nshatse nuko namuhamagaye ngaze kuko nashakaga ko nawe ufuha. Why? ubwo ngenda ndabona ibisigara bimwe mwenyine bireba. Gusa urga nukuri wihangane ntago nenzi ko nje kubabaza umwana w'umukobwa mwiza nkawe. Ikindi kandi humura nta cyabaye. Ukaba yanzanye mu cucu bwiwe. Okay. Reka nimere ko wenda nta cyabaye, but why would you want to hurt me? Nawe rega wambabaje. Nakubabaje gute? Ko wansize. Nako nitwa twicanga niturije. Ubwo ushatse kuzana ibyo kukisingana. Niturije. Mugende gutekereza ko ibyakisinga nta kintu bitwaye. Mu masegonda zero ngo take me to my room. Ugumvaga ngo twanye nari maze kumera gute? Ntitugeze mu cyumba uzanye gabushi tugaye ngo no, this is not me mother. Ugumvaga ngiye meze gute? Usije ko nanjye umujinya w'ishenga tano bashaka nanjye kukubabaza. Mbwije kuri nta kintu cyabaye. And is she your cousin? Be for real. Nta cyabaye Olga. Kandi kiramaze cyane abaye nabikubwira nta kintu wantwara. Kira ni cyana and I can't do it with my cousin. So nta cyabaye. Wait. Ni gute Tate yamenye ko nari ndi kumwe na Alan? Tate yaba yaranshyizeho umuntu nshonga kuko nta kuntu yaba yamenye ko nari ndi kumwe na Alan kandi ari muri Uganda. Oh my God.